Kristala may utility abomya abadongba Jesu Krista may salam seochere. Iba kan achara nyaba magyakan kan maza kan khadro isanungre da chenye hiba nyamonghi World Sunday School Day lile ko isa youth plan sa chechoba iba World Sunday School Day nyamongla isa amabakula ro mabanongba nolam khaduma kheche nyesa iba mitya khudunasa isa utility abomya tsarang ba yukhadu bekha khikya kyo chonda nyre chenye la isa de chonaliba yuna Kristala ziba anyuba Peter akhiyasan ko aratreke hichana jegeba bekha khikya isa de chondano isa abam dankidana yimam sonyre ine isa de chonaliba Bible hidana kire anyuba Peter akhi asan aratreke da isa abadongba kanchi joba Jesu Krista mateba ko api achomala madoza zing abide ate ko le de ahe chichang amen hi tsarang ba yu lile hiba traba Peter hi Jesu Krista river Simon Peter lile aza akhi khatu ara khatu lai sanungure ko Peter na hiba traba hi abi shizilang adela abi sanong cha be kya roba be kya khatu tracho ko yukila thinkhan la edi ro re ba ki kan neru yang cha cha ba be kya abi akon changa sacho ba isanungure ko hiba traba hi edi ro re ba mangala na ro re ba ki kala Peter na tracho ko hiba traba hi utility de Krista litola araki adoba ko amani nguchiti de na zana utila kam na zisono na tingela atong de cha lang asang la tracho isanungure ko hiba akudi ba cha akhi khadula ngu ba cha Christian di khan zisono ba samasu ba khadu ko anyola abina traba akhi anyala ngu ba cha araki adoba hiride khadano ning dang ko asong ba abina traba cha Krista anyabyu ro nong chade ko chale aje go utility na khing dada na maza makili nong ning dang tracho isanungure aje go hibahi Peter your background isana khikya nungure chenge long hila isade yuna na khenya ba Krista de ziba hiba ziba Krista de ziba ko yoba hi tu atazao ila isana la jala na theme de chkan lo Krista mateba Krista achomala zinumba le de ziba kuna Jesu Krista de amai ala kono abicha yo chonyino abide yo chonyino ko arara ke lino ko hatsa kuna ngitsara akanla nyakaduna abisayin abililia pamla Jesu Krista cha abu kuna abagya kuna sayin kanlila charosono nothing ke Krista de ziba ko hatsangure isana themate chakanla ngitsara akanla human growth aziba hi ko desmanyeli re hitatu ngitsara kadu zire ko hatsa it's a process suroba nyamolana asabadashi hatsa ziba lile ate ko hila amatere isa pam na mateba William Shakespeare na 7 stage of life akanyo stage thanyeyo na lile akudi bala infancy schoolboy teenager youth middle age old age extreme old age or second childhood hibahi William Shakespeare na isa akon suroba nyamolana asabadashi hibahi stage thanye abina chonda na lile adia matera karana stage ke lile ko yole tade sila Thomas Armstrong kona hibahi America ra nichara human development yo adongde ba executive director kadulile apu hibala bi PhD khecho nichara abina adesa stage 3 anya develop chana lile ko abina develop chana libacha hiba William Shakespeare na thangi develop chana libade na adesa deeper ka so ba za duba abina yang chi choba ila isana ala chala na thingkhala akudi ba cha prepared anyo ba cha bird asong ba cha infancy maka early childhood middle childhood late childhood adolescent early adulthood midlife mature adulthood late adulthood dying and death hidana abina iba Armstrong na la long thre anya da shi chana yo na lile achego kamadio isa alamje ba ni charadina
하츠데나 알람이 니자르 스테이지 걸람노 고레 마칸 니자르 스테이지 이사나 아자데 알롱라코 아실랑코 아상고민 창체 이노서 고레 다 투스창 whether it is 7 stages 8 stages or 12 stages Hiri stages tusa changesa hiri apamcha tsarabarayo unique gift for humanity ni chara akala pa khadu tsarabarna gift khadu chachoe ko isana ngi chere ajego hiba step khadulana dige ba achangka dashi human circle zicheba khadu hiza khadang atongde khadang ratana na chenong ba cha isa apam ning dang khadang atongde khadulile hila isana ngi chenong ba khadu cha ajego ni chara yo growth khadu Human physical growth takes place naturally. Heta tuna isana zuyure isala yabre nyamong mako isa mahachibala lire ko achon sana zino za hazada zichoba isa nungure. Tangi atonde bakadu cha isa nitara akanla ziche so bala sayin kanli. Pare yuna personality ko yono kole makanla mentality isa yo lambala makanla lamlongla wisdom la makan la social amalong lilila and so on so adis about yono gole luga khiyanya ara thanyang ba nya la khode isana thina jisu krista shuta amna zara ba ko ni chara na kyanyanong cha zi cho bible la yore apam phalari zi cho ba jisu krista yo adazakatu isana ngure achego ni chara naturally zi ba hacha zara ba yo nguchi khadu isana ngure tanye isayo Hiri sayi gangli isayo lilila isa lamba lamlong ko amalong lilila jingi khadula zinong ba cha isa parana masho kalamno cha kadang atongde khadulile ajego hiba stage apam la lam matrama ko na right track khadula na namachi ko hibanong ba khadu cha kadang atongde da hiriyola kadang crucial in the study chache ba khadu cha ila Shakespeare na yoba yola stage thangeli ko thangye yola asan atike cha khadang atongde thingchere infant childhood ko teenager hachakon thre da ku magyata shila asuro ba nyamongla na hachaba pekha cha khadang crucial stage khadu isana thingchere makala Armstrong abina yoba stage yola ila adesa stage ke ta shila cha khadang atongde ko hibangi char na yoba chala Manamasuena prepared Masuroi ba bekana ko yoba atazaza hila parents your responsible kadu Manamasuedena nguba haza atongde kadu tingchere Ajego hibala na rona adolescent dashi kan magadashi za kadang atongde Ajego Bible la choyo magiba anya ara tarola yoba za azara kadu abivanong lang la tong ko abina hazalana mazanong ko yona lile Ko hiba is solely responsible for parents. Au ko adani da kada atongde iba zuara di na chenong ni da isa ngi chere. Kala hila isa na lamthing no ba song ba cha how can we help them grow in Christ? Hiri za kada ko na Krista la zi sono isa na kada atongde hacha bekya yuze ka do anya ina la manga isa de Allah taala na hacha Bible verse de pishuna chondang re Ko hiba ziche ba kuzana nyakatu yutila zino Krista de zino ko api akan lili apam cha hachana develop chano akudi bala teach them to go to God in prayer daily nyamuma ko tangkidana bala wakona arakyan tangkidana ba niche sono kadang adongde yusia za Johan akhi manga thre manga ara thangela idayona lile nara icha likhan ko iyu nara cha likhan nara kenya cho ching ko hacha nara nanguno zara ba de chino ba zara ba de chada yono ba ma khala zara ba de tangkidana bala nolam chano ba hacha atongde khadu isana thingchere anyola isana Bible verse Ephesians akhi tharo ara thare ke la cha thingala hiriya pamcha zara ba atroba ning tang tangkidana nguchin anana chola le de tangkidana hining dang lam khan ko desa tokucha zara ba ni zara atmoning da le de tangkidana kadang focus sana lile ajego isana zara ba mathe bala Krista kyo bala na chenong ba akudi ba jinrang kadu cha tangkidana bala do na chenong kadang atongde anyola isana themathe chakala teach them to read God's word daily
Zora ba you le de kinoba donuba. Ila ko de isana. River nguchi akhi thare thangi. Ara thare ko thare kela zathina. Maro de yutsidina. Bole silasnya beria lamati chong. Ko de arana hatsachi chong. Arana synagogue lam vacho. Atsala liba nitsara di tsa. Disalonikara dena. Asa saba chacho. Arana yutse de longpi nicho. Ko bol ne yoba tsa yuje amana. Mate no nida. Nyamo mate arana amasa yutse kicho. Zeramba yu kiba. Zeramba yu yanchiba kutsana yuje tse mate so choba. Atego zeramba yu yanchiba la. Krista kyobala na chino jinchang anyetsa atsangure. Asongla ko de sana thema de chona Krista akon sayin lilila ko nguchila dono ba khada adongde. Ko hatsaba tsa arade azarade do duba tsama tangye tura ko atoyorana hatsaba sayin la tsa linon ba tsa khada adongde. Yusi atsama thi akhi manga ara thare dagula tsa thingkala hatsana sarana hiri using azauba kadu to sa chanyaro ko apara desa hazari nguchino tsingiro nila yalila azauba chano adesa sarana using yiro ko apara desa hazaroi nguchino tsingiro nila yalila ara diuba chano ko yona lile using zama theba du zama atauna makan adoradina hazaba du zama ta arade doba cha khadang atongde khadu lile Azego azaradi kyan Krista kyobala yuzi chabala akan lilila ko yula achari za donon khadang adongde ko amayola ko de sana themade chona amna masa lana bapo ki tsenomba trust the Holy Spirit to direct you and empower your daily life and witness na yo akan ko yuzi chaba apamla hachaba li sonomba hila galatia khi manga ara thre thro ko thre thye Regila the Tingala Kadonzita Yona Lile. Adesa Riveranguchaki Kado Aragila. Kodinarna Amna Masa Kichona. Limia Bomla Uzi Taratano Koyoba. Amna Masa Lana Soba. Hatsa Nichono Ko Dononza Kadan Atonde Kadulile. Zego Inna. Hiba Lama ya Isa de Chondare. Hiba Krista Kyobala Nachinomba La Atonyola in a Lama ya Chondanya Bata. Yochori, Dankidana la tono, Zaraba you kibala tono, Makan Krista saying la linonida, Isapara akon linon, Isa Yula, Zabazangosono, Ko Amayola, Anna Amasacha, Abilona Bala, Ko Abitasi Jabala, Isa akon, Yuzi Tabaza, Hazala lino. Atego Hiri Bible dila, Isa na Kodi Timade Chona, Hila Isa Kat Isa and Yuchenomba, Chengela Isa and Yuchenomba, Azandacho Kadutsa. Isa jombe sana zuzaradi makan isa animachiradi makan ata auna zuzaradi tsa acha kon sono do lamre ko isa na acha kon sono dore tanye hila isa na kode za sono ko acha ni da isa na dono makabrana isa shucha na makaba chala achamachino ko acha akagyama chano tanye kode isa na Zeramba kila surrender chana Zeramba kya cha abam kakuji charana hazda de Zeramba na abilam chungla hazda na chino ila changa cha isana mati UK matele hiba muti hitsa kanlora uza ajonyola dena abina nila chungye ge ka dono gore da abina ka duba cha abita se abam gichina nila ye china magadure da abina nyepon khadulele Achaba Nyapona Abina Yina, a Kyotako Yinyano, Azade Nyapona, Jana Bisor Sana, Namasubazana, Nila Tsindashi, Aba Uzadena, Tiomba Gadono Goba, Eba Mati, Isana Muchoroi. Generati, Amaiturati, Isana Tsuarati Kyan, Hiri in a Yochoroi, Stage Babala, Chin Tuba, Azauba, Alata Kama Yaboki Azara Channel Day, Hiri Tsaramba Matebala. Krista Kyobala, Nachino Bakadutsa, Isana Tsaramba Kyan Kakujano, Krista Kyan to Kakujano, Ko Anincho Abum Abinamuchino, Ko Hatsa, Isana, Palamna Atakon Sonia Batama, Danye, Krista Kyan to Isana Jobazana, Kristana Bilam Chola, Abu Gyochola, Zisoba, Nolamza, Azatano, Azego Yuzrazadi, Eba Tsaramba Yucha Jageba, Isa, Alata, Duradini, the responsibilities are only.
อันนั้นชื่อดีลานร์ดีนิ่งตาอัตโตร์ดีนิ่งตาฮิริอาซาร์ดีนะเชนอง responsibilities อดิวลีเลยอาจจะก็สาปมนะฮิบะอันยุเชบาลาฮิบะโนลัมเชบะสรบายังเลยยังโนวบะคริสต์เกี่ยวบาลาจิเชบะยุจิระจากขัดกัดชานองฮิบะสรบาอยู่เกี่ยกันในสาธิตชมชิเรสรบานะยุจิระบมจรอยมวาจังอาเมน